Hakasi balang jong katayo kejala Meghalaya kala rakhi ya kejing dap san pausau snem ya kejing yo ya la kejala bat menta ka kente ya kene kejing rakhi la penlong habak mara South Garo Hills District kabalong shibenta ban aiburam bat pensanam ya menteri rangba banengkong kejala ulet Captain Williamson sangma ha kejing rakhi kejing dap san pausau snem kejing yo jala ka Meghalaya habak mara Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangmau lalong Kongsan, Haga Balaidan lang usumbut Menteri Rangba Kejelau Pak Presiden Tunsong, Menteri Ketenat Puli Putih Pak Lakmen Rembui, Chief Secretary Kejelau Dr. Shakil P. Ahmed, Kihe Ofisar Sarkar Ki Kena Skul Bat Ki Pat Ba Kene Kathan. Kani kejing rakhi kelas sedang da kejing ruai ke State Anthem da ke choir jong ka Khmi na Shillong, Haga Balapen Bot Pat da kejing pen I ya Clarity Ki Khasi Baki Garo. Lapan benaru ika Meghalaya Day Award, Excellence Award pada Governors Police Medal pada samru iki kusnam boper. Nalor kani lapan iru ya ke video Rise Meghalaya. Habakaran ke jengelang Konrad Kongkal Sangma ulong bakarai ban penlong ya ke jeng rakhe ya ke jingyo ke jela ke Meghalaya habak mara. Kadai ke bapeni ke jengkut jengmut ke sarkar ban penti kena bahkan amdan kanu kathan ru Meghalaya ke ban syai ya syak kentat. Bat ulah kubur bagani kathan kala syai mental labun posnem. Uli tu baga Meghalaya kala yo ke record ke jengkiu ku mashpau na kasispa akini kilai snem ke belalet. Kabalong kum kawai ni jela ke bakiu stat hakari. Bat ulah banjor baya ki kampen roy de ban yo amat Hagajing im kabaman la kasengi jogi pat ba om ban pau tang hagajing ajikan Menteri Rangba ulapan pau kajing sengu ya kinong yalam kejela ke belayalam ya kajing kun matnyo ya kejela bat ulah maham persya ya kajing mi kajing pat japra ki emlang salang kam tam hagi rensan social media So I tell people that for me, the biggest achievement is to see a person smile. If I can make a person smile, I feel that I have achieved what I wanted to achieve. And I think this is where sometimes governance and development, bureaucracy, administration, schemes, plans, foundations, sometimes goes wrong. So I hope that as we move ahead, that we will recommit ourselves. Carrying an open umbrella, sekar and gaguri horn instrument with soot-smeared face and red attire, perform protective movements while yelling Hai Jara, Jara Huhui to ward off dangers. Women accompany with symbolic hand gestures depicting the cremation process, nurturing in the womb, carrying the body, offering rice to the soul and